bose bashoboye kubagira ibitsembatsemba barabica. Bamaze kubica twebwe twari turi aho ngaho, hari hafashwe abantu, muri abo bafashwe naje nari ndimo, baradufata baradufunga. Inzu twari dufungiwemwo twari turi abagabo bagera ku 250. Mu nzu imwe yari nk'inzu y'ikanisa bari barakuyemo ibyumba byose badutsindagiramo, baradutsindagira hasigaye gusa kutwica. Abagore n'abana nabo babajana ahandi bababohera mu ikanisa rya kadese aho ryari riri no mu mashuri, barabafunga ari ukuvuga ngo babice. Urumva ubwo rero mwahunze ariko haraguye abandi benshi, basize baraguye. Haguye abantu benshi, haguye abantu benshi sinibuka umubare wabo, ariko ni abantu benshi cyane. Ngo dushike ni Kalemi dusanga haraguye abandi benshi, twahambura umunsi umwe mayiti 74 ko nkeka ngira ngo Kalemi. Musubiye ugamuvuye muri plane ubwo dushitse Kalemi niho twashitse. Ubwo duhunze duhahurira dusanga abasirikare ba RCD, abari bo baje kutwereka aho bari harahambye abantu, bariko barunda babanuze mu myobo 2. Abantu turabahamburura, abantu baje guhambwa mu cubahiro, hari Buvira niho babahambiye. Turaza ngo tumare gushika nk'ahantu tutambutse Kabimba, tutambutse Kabimba tugeze mu ruzi hagati na hagati, bariko tubone hagati ya Kalemi na Uvira. Tugereho haturi ku muyaga igihe saa 7 z'ijoro, umuyaga mwinshi cyane w'umuhengeri, umurura uraza. Kapiteni wari utwaye ibato aratubwira ngo umuntu wese ashaka ikintu gishobora kumusova, gishobora kumufasha kuko yabona ibintu byarangiye, tukera amazi yinjiye muri moteri. Ubwo ngubwo twagiye tubona abantu bariko barahaguruka, abatora amabido, abatora imbahwa, abatora ikintu cyose umuntu yari afite, nico kintu umuntu yaza yifashisha. Ariko ubwo hari mu gicuku, nta hantu twerekeraga, nta hantu twari ko tubona. Ubwo tubona keri ibato umuhengeri ikora ikubita, abantu bakaza bagwa mu mazi. Nibwo ubwo bato naje yarantereye ngo amuruzi, harya nguye ndangiza ingunguru imbere yanje. Ingunguru yari imwo amazutu amalitire 250 y'amazutu. Ndayifata, maze kuyifata nanone turaguma nogeraho, harasura haza abandi, twese abayifashe twara abantu 8. Bajya banyu mwari kumwe bandi 5? Bariya bari kumwe bacu 5 baratwawe kabisa, barapfa. Igihe twari tumaze gufata iyo ngungura, twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio. Mwebwe mwese mukunda ibiganiro za sheni yacu n'amateka iwacu, muze gutegera amateka cyangwa se ubuhamya aza kutugezaho. Twifuje kumuganiriza kuri uyu munsi kugira ngo abashe kutubwira amateka cyane yo muri Zura, atubwira amateka yo muri Zura. Reka mbere nk'uko tubigenza kuri iyi sheni yacu Imuhira Studio, tubanza umutumirwa wacu akabanza akatwibwira, akibwira abakurikiranye sheni Imuhira Studio, hanyuma tukabona gukomeza ibiganiro. Ngaho wibwira abadukurikiranye, hanyuma tubone gukomeza. Arakoze cyane. Jewe ku mazina yanje nitwa Bizimana Rusabaza Joseph. Turabaramukije natwe, turabashimiye kubwo kutubwira aho ko tubaza amateka yaho twaturaga muri Zura mu gihugu cyacu cya Kongo. Ubu ngubu tukaba tubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, niho ubu ngubu twasuhukiye aho twahungiye, ariko iwacu kavukire ni muri Kongo. Twatuye ahantu henshi mu gihugu cya Kongo, ariko hari igihe twatuye muri Zura, twavungiye muri Zura twebwe mu 1983. Ubwo nibwo twahashitse turahabungira, dusanga igihugu kirimo abantu, kiratuwe, kimeze neza. Turasangaho ibintu byiza, baradutunze inka, twaraduhinga, twaragoraga ibintu byinshi, turatura. Ndaguciye mu ijambo, reka iki kiganiro tugemo nk'ibice bibiri. Tubanze utubwire ubuzima busanzwe mwari mutuyemo muri Zura, ubuzima mwari mubayemo mbere intambara itaraba, uko mwari mubayeho n'amoko mwari mutuye. Tubwire noneho Zura imaze guterwa, imaze gusenyuka n'ukuntu mwahunze, hanyuma nk'ibyo bice bibiri. Abari kudukurikirana muri ihangana, turi mu muyaga nta kibazo, twihanganire.
arakoze cyane kugira ngo ducemo kugira ngo twihute mu makuru. Ni byiza cyane kuko ahantu h'imyaka ingana gutyo aba hari amateka menshi, ariko dushatse kubabwira uko twari dutuye muri Byura. Twari abahinzi borozi, twarahingaga, twari tworoye, kandi cyari igihugu cyiza cyo guhingiramo no kororeramo. Aho ngaho hari amashuri y'abana barigaga neza cyane, ariko dutuye ngo waje kugira iminsi nanone cyakora ikintu kitahabaga cyane ni nk'amasoko. Habaga amasoko makeya, hari ahantu mu giturage ariko cyiza gifite amabarabara, imodoka hari hatuye ubwoko bw'Abanyamurenge n'Abatabwa n'Abaruba. Abo cyane nibo bari bagwiriye aho ngaho, niyo haba muri muntu ni bene iyo umwe, ariko abandi cyane n'amoko atatu niyo yarahatuye. Turatura, tumaze gutura twaturanaga n'Abatabwa. Ni abantu bari batwubashye kandi twari dufatikanije, ariko nanone bimaze kugera irya ntiziramo umuzi mubi wo kuvuga ngo nanone Abanyamurenge ni Abanyarwanda. Twita Abanyarwanda turabangira, bavuga ngo ni Abanyarwanda ngo waje kugera igihe nanone hazaho leta ibyivangamo, iravuga ngo Abanyamurenge ngo ni Abanyarwanda, ngo basanze imwe kuko ari abashitsi mu gihugu. Turabyanga, turavuga ngo ntibikunda. Ubwo habaye ibintu bikomeye, habaye kugirirwa nabi cyane, bazana ibintu byo kuvuga ngo badusanze imwe nk'abashitsi b'igihugu turanga, hashaka kuba intambara, ndetse babuha abashefu bacu, barababuha babajana i Kalemi, iminsi itabaye myinshi babajana Lubumbashi, baraburana. Umusaza watambutse ejo bundi Rurondo na Marehemu Umusirimu Muhindanyi baragenda bajana Kinshasa. Ibyo bintu biraburanisha, hakoreshejwe nka 250 isaga zo kuburana n'amahene menshi n'amafaranga abaturage bashoboye gutanga. Baraburana nanone biratsinda. Icyo gihe cyari igihe cy'umuhisi Mobutu, niwe wari perezida. Ibyo birantu birashira, bisa n'ibirangiye. Turasa turatura neza, tuba neza, tuba abakongomani kimwe n'abandi, kuko bari ko baturenganye. Nanone bukeye wa mwuka mubi urasura garuka, intambara za songa mbere zibaye, nanone barasa baraza baravuga ngo reka batugiremo itsembatsemba kuko turi Abanyarwanda. Icyo gihe intambara yabaye bikomeye, hapfuye abantu benshi. N'icyo gihe n'Abanyamurenge n'abana bari bari ahandi, n'abari ku mashuri, n'abari bapanze ahandi, bose bashoboye kubagira itsembatsemba, barabica. Bamaze kubica, twebwe twari turi aho ngaho, hari hafashwe abantu. Muri abo bafashwe naje nari ndimo, baradufata baradufunga. Inzu twari dufungiwemo twari turi abagabo bagera ku 250. Mu nzu imwe yari nk'inzu y'ikanisa, bari barakuyemo ibyumba byose badutsindagiramo. Baradutsindagira, hasigaye gusa kutwica. Abagore n'abana nabo babajana ahandi, bababohera mu ikanisa rya Kadese, aho ryari riri no mu mashuri. Barabafunga, ari ukuvuga ngo babice. Hasigaye gusa umunsi w'Imana niwo wari utaragera, wenda kuko abantu batarageza ku munsi, kugeza aho twaboneye ubutabazi badutabara. Bamaze kudutabara, abantu bavamo, ariko abandi bantu bari bapfuye benshi. Oya, abantu bari kuba bica mu muhana, abo basanze mu muhana bakabica, abo basanze mu muhana bakabica. Abo bakuye aho ngaho hapfuye abantu bagera kuri babiri. Hapfuye umusaza Gasigwa, bari bamukuye muri prison. Umunsi baza kunanone kutubohora, harasora hapfa undi mugabo ni Pasiteri Hoga w'Abasinga. Uwo munsi niwe yapfuye. Ubwo butabazi bwaje gute muva umwungu umwe mwari muboheye muri 250? Ubutabazi ni ubwo bari kubarwana na RCD, yari kurwana na guverinoma. Bararwana, abari bo batubohoza. Bararwana baratubohoza, turabohoka abantu. Ubwo ngubwo hapfuye n'undi mugore Mama Mukantoni w'Abanyabyinshi, nawe yaguye aho ngaho. Bari ko barasira, amasasu aramufata, nawe yarabohewe hamwe n'abagore n'abana, abari hapfa. Ese Byura ingana nka gute? Yari imihana myinshi cyangwa ni umuhana umwe? Byura ari umuhana mwinshi cyane. Yari imihana myinshi? Yari imihana myinshi kandi minini cyane, irimo n'abaturage benshi kabisa, basaga none nk'ibihumbi 10 by'abantu. Bari batunze n'inka nyinshi. Ubwo iyo mihana yose yaratewe? Imihana yose yaratewe. Bose abasirikare ba Kongo, ba guverinoma baragenda bakwira mu mihana yose, bakaza babesha abantu ngo wenda ni nk'ibintu byari kuvurema kureba ko abantu batoye bafite nk'imbunda n'ibindi. Ariko ngo bije kugera aho ngaho, abantu babona batangiye kubafata, abagereza ngo bahunge bakabarasa bakabica.
bakabica. Bamaze kubica nanone abantu bamwe barataboneka mu bihuru, ariko ubwo ngubwo bamaze kuducungura abantu barasora barahura. Nanone nico gihe RCD ishitse abantu barasora batura iminsi mikeya, nanone intambara irasubira iraba. Intambara isuye kuba batangira kuturasa. Ubwo RCD imaze kubabohoza mwahise musubira muratura muri Zura? Ubwo twahise dusubira turatura muri Zura, ariko dutura iminsi mikeya. Dutura iminsi mikeya mike cyane, sinzi n'ukwezi twakumaze. Nyuma yaho nanone harasubira haza indi ntambara. Guverinoma bariyunga barasaba baturuka ahantu bita ngo ni kwa Kabwera, mwirembo rituruka Imobo. Baraza bamaze gushika nanone batangira kurwana, bararwana kugeza abaturage babonye kuko binaniranye. Baraza abaturage turahunga, tumaze guhunga twarahunze twese tuja mu bihuru. Bararwana bimaze kunanirana, abantu none barakomeza baravuga ngo reka berekere Kareme kuko ariho hari abasirikare. Hari abasirikare bari kudutabara igihe RCD yari kwirwana. Nanone baraza tugeze mu nzira turahapanga, tukagira nk'amayinga abiri turuhuka. Ariko tugigena umunsi twahagurutse muhira duhura n'abasirikare ba RCD bari baje gutabara ngo bashike abantu. Tubanza gupanga ahantu twita ngo ni kwa Fatuma, n'ahandi bita ngo ni ku Rw'icyenda. Tuhashitse nanone twageze nk'ibyumweru bibiri. Tumaze kubigira ibyumweru bibiri nanone biba ngombwa kuko tuja i Kaleme. Turavuga ati ntako twahatura kuko aho mu mihana twari dutuye hariho abanzi bari kubatwica. Turarongora turagenda, dushitse ahantu bitwa ngo ni kuri Koke, usanga bari baduteze, ariko Imana yo mu ijuru irakinga kuko umunsi wayo barasora bashabuka kujya bajabutse. Natwe umunsi bajabutse baje gutega mu ibarabara, natwe dushika harya bari. Imana iraturinda, bahurira n'abasirikare bararwana. Ubu bari kubarwana natwe twarayaho, ntabigeze basinzira. Twari dufite inka n'ibintu byose dushoreye, naho twari tuganditse twese, kandi n'uruzi rwari duciye hagati. Imana iraturinda. Mu buce mu gitondo turagenda twese turambuka i Kalemi, turashika tuhasanga ingabo za RCD nizo zari zihari. Barashika batwakira neza, badufata neza, baturindira umutekano. Abantu nanone bazana ibato yo kudutwara. Baravuga ati abantu bajabuke baje Uvira, ati kuko nanone batizeye umutekano, ati kuko hakiri kama operation menshi. Ndetse igihe twari turaho imabato yashoboye kuva mu ruzi aza kuturasa. Ubwo mwari mwahuye iyo mihana yose yo muri Zura? Yose yari yahuye. Abantu baravuga ngo nta kundi duhungira hamwe. Twese duhungira hamwe, turavuga ngo nta bundi buryo ubwo twashitse Kalemi reka tujabuke. Leta ya RCD iragenda i Burundi, izana ibato bita ngo ni Bwiza, itangira guseha abantu. N'iyindi ngo ni Rukuga ya Kongo, ziseha abantu zibajabutse Buvira. Zirabaseha, abagabo banza gusigara hariya, basigarana n'inka kuko inka zari zitarabona inzira yo kujabuka. Nanone baragenda abantu barabaseha, babasehera Buvira. Bamaze gushika i Buvira, abandi nabo turasigara aho ngaho ngo buce. Baravuga ati abagabo ubwo ari uko nguko nabo ntibobasigara hariya, amafamiye yatuye. Bazana bake nanone ari izindi bato zaga bazikurura, tukajizamo inka tukazijana muri bake zigashika zikajabuka i Uvira. Zamara gushika Uvira inka tukazishorera zikaja kubwegera, abandi zikaja ku Mutarure. Ayo namakuru nuko twashoboye kugenda kuvuga ngo tugere Uvira. Dushitse Uvira ngo dushike umwami Ndabagoye ariwe Kinyoni, aratuga ati muze nje kubereka. Twari twageze amezi 6 tugaburirwa na Karatasi. Ubwo hariya kiri mu eveke Gapangwa Jerome niwe waruhaye ukurikirana biriya by'impunzi zari zishita aho ngaho. Nanone iminsi ishize aravuga ati muhore tugende tujye kubaheza ubuturo aho mushobora kubaka. Natwe twabagiyemwo, twagiye mu kamyo 2. Kamyo ya mbere bayururutsa ku Mutarure, iya kabiri bayururutsa ku Bwegera. Ategere mutora ibibanza aho umuntu wese ashinga ipiki aho bazomwubakira. Turagenda ngo tumare gushika turashinga amapiki. Bamwe batinya izuba ko tutari tumenyereye izuba cyane. Hariya ku Bwegera. Ubwo naho hari hakubutse nk'ikintu cy'intambara. Abantu nta gati kahabaga, nta kintu na kimwe cyari kihari, kandi hari abantu bakeya. Abantu batinya uriya mushasha kuko twebwe abantu benshi bari bimenyereye bene ahantu hakonje. Bamwe barazamuka barataha basubira imuhira.
abandi basigara hariya Uvira, abandi baja muri plene, aba ariho batura. Nanone abagabo bamwe inka zari zasigaye Kalemi, abagabo turasa dusubirayo tuja mu nka, turavuga ati izi ka zasigaye hano nta bundi buryo nanone ntitworeka ngo zitakare ku musozi. Bari babakurikiye se za Kalemi? Ingabo ya RCD yari turinze, hari ingabo za RCD zari ziturinze kabisa, turinda neza, zari zadushira ahantu muri Kamare, aho ngaho niho twari turi n'inka zacu, abasirikare bari hirya no hino, abantu bari bafite umutekano, nta kibazo cyari gihari. Nanone turatura, ariko abantu bakomeza nanone kuguma aho ngaho i Kalemi twicaye, ariko dufite umutekano muke dutinye, kuko batubwiraga umunsi n'umunsi nanone bashobora kutugirira nabi. Ariko turaguma turatura, abantu baguma kugaruka, abantu baje bajabuka, abandi bagaruka bashobora kuja gushaka izindi nka, bakagura izindi nka, kubera aba RCD bari baturinze. Nanone tukaje kugura izindi nk'imoba, twose tugatura, kuko gature yacu n'ubworozi. Niyo twoja guhinga, niyo twoja kugira guta, ariko cyane cyane umwuga wacu twakoreshaga nk'ababyeyi, aho nk'abatamba bakera n'ukorora. Tudafite ubworozi biza bitugora cyane. Nanone igihe turi harya, nico gihe twashoboye kuja mu yindi ntambwe kuma gucuruza dushaka ubuzima, ariko imibereho yo muri Byura n'uburyo twahunze nuko byagenze, ni nkaho bihagarariye. Urumva ubwo rero mwahunze, ariko haraguye abandi benshi, basize baraguye. Haguye abantu benshi, sinibuka umubare wabo, ariko ni abantu benshi cyane. Ngo dushike ni Kalemi dusanga haraguye abandi benshi, twahambura umunsi umwe mayiti 74 ko nkeka ngira ngo i Kalemi. Musubiyeyo muvuye muri plane? Ubwo dushitse i Kalemi niho twashitse, ubwo duhunze tuhahurirana dusanga abasirikare ba RCD, aba aribo baje kutwereka aho bari harahambye abantu, ariko babanza mu myobo ibiri. Abantu turabahamburura, abantu baje guhambwa mu cubahiro, hari Uvira niho babahambiye. Urakoze cyane. Hanyuma utubwire n'amateka, twumvishe ngo hari ubwo wigeze nimba ari ukurara muri Tanganyika, utubwire ayo makuru nayo twumva uko byagenze. Amakuru yo muri Tanganyika nubwo twari ko dushaka ubuzima, kuko twabivuze mbere, turavuga ngo cyane cyane gature yacu ni ukorora n'ubuhinzi, ariko ibihe bimaze kugenda dutangira kwiga gukora ibindi byose kuko abandi babikora. Twaracuruzaga, twariko tudandaza inka, tukadandaza n'amasamaki, mu buce tuja Moba tugura amasamaki, n'ahandi hantu bita ngo ni Tembwe tugura amasamaki, tuyuriza ibote turazizana. Tumaze gushika i Kalemi nanone tuzuriza ibato, twayurize bato Kashobwe tururira, turagenda. Twari yarimo abantu benshi, yari kuri manifeste harimo abantu 220, ariko abo ntibaba harimo amafamiye militaire n'abandi bose, kubera abantu binjira ku bindi bibari n'ibindi, ariko cyane cyane izo manifeste yari ifite abantu 220. Tururira, twari dufite ibidandazwa, twari tugiye kugurisha i Uvira. Turaza mu ruhande rwacu njeho twari turi kumwe bacu, twari 5. Turaza ngo tumare gushika nk'ahantu tutambutse Kabimba, tugeze mu ruzi hagati na hagati, ariko tubone hagati ya Kalemi na Uvira. Tugereho turi ku muyaga, igihe saa 7 z'ijoro, umuyaga mwinshi cyane w'umuhengeri, umurura uraza. Kapiteni wari utwaye ibato aratubwira ngo umuntu wese ashaka ikintu gishobora kumusova, gishobora kumufasha, kuko yabona ibintu byarangiye, tukera amazi yinjiye muri moteri. Ubwo ngubwo twagiye tubona abantu bari barahaguruka, abatora amabido, abatora imbaho, abatora ikintu cyose umuntu yari afite, nico kintu umuntu yaza yifashisha. Ariko ubwo hari mu gicuku, nta hantu twerekeraga, nta hantu twari ko tubona. Ubwo tubona keri ibato umuhengeri ikora ikubita, abantu bakaza bagwa mu mazi. Nibwo ubwo bato naje yarantereye ngo amuruzi, harya nguye ndangiza ingunguru imbere yanje. Ingunguru yari imwo amazutu amaritire 250 y'amazutu. Ndayifata, maze kuyifata nanone turagumanogeraho, harasura haza abandi, twese abayifashe twara abantu 8.
umunani. Bajya banyu mwari kumwe bandi batanu? Bariya bari kumwe bacu batanu baratwawe kabisa, barapfa. Igihe twari tumaze gufata iyo ngungura, abacu bari murya n'abandi bose tubona ko ibato y'amayika irazamba. Nako twasubiye kubona ko twoga tuvuga ngo reka tuyisange wenda umuhengeri nuhagarara twinjire muri bato dusanga abandi. Tubona ko ibato yinjira, abantu barokotse gusa ni bene abantu bari bazi koga, nabwo ntibogaga ngo bahuruke kuko hari kure. Bari ko bafata ibintu, bamwe nk'abandi 12 bafashe frigo bayikuramo bateri isigare kiriya kintu cy'inyuma ya kadire y'inyuma, barayifata niyo bogeyeho irabahutsa. Natwe twogera ku ngungura, abandi bogera ku ngungura. Mukayifataho gute muri abantu 8? N'ububasha bw'Imana gusa bushaka gukiza, ariko natwe tuba tubitekereza tukumva bira dusize ko mu mawazo. Ingungura kurgira mbese bari kumuhabaho umuhuza n'uwanyu kuboko mugafatana, bose mugahuza no kuboko mugafatana, abandi bagafata kano kantu k'akagara kayo. Abantu 8 kabisa, twese twagejeje twatangisa 7 turi ku ngungura, umuhengeri dukubitaniye n'iyi hari hagwa n'imvura mu ruzi. Turaramo kugeza 2:00 n'igice za mu gitondo. Ubwo nibwo twabonye ubutabazi. Abafite amayikipe bahaye abaroba b'abarundi bari baturutse Nyanzaraki ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi, niyo bari baturutse, bari bahaye baroba. Kandi ico gihe hari abarozi bakeya kuko hari ukwezi, nabo baraturangije babone bato kuko izima barabanguriya bakirazimye. Nako ko turangiza amato hari amayikipe agera ku 3, nabo baratuga ati igihe cy'ukwezi twinjira nka forode tufa kwinjira gusa n'ubundi nuko turi abantu bo kumyaro, ariko nta mato yarari mu ruzi. Ariko Imana yo kudukiza niko yohereje ayo mato kugira ngo aze gushaka ijanga, kanazo twasanze bafite kuko hari igihe kibi hari hagiye n'umuhengeri mwinshi. Ariko Imana iradutabaza ayo mato. Hari umwe wacu wari ufite akabido kaga 5 litre, turamubwira ngo agende yogere kuri ako kabido kugeza igihe atugerera kuri bariya bafite amatara, kuko twebwe twari tuzungurutse ingungura, abandi bazungurutse za frigo, ntibabone uburyo bihuta kuko bamwe ari iruhande rumwe abandi urundi bayizungurutse. Bagenda umuhengeri gose ukaducana ukadukuriye twari turi. Nanone urya wacu yari umuhungu w'umushi, turamubwira ngo nagende ashike kuri ariya mato hari ahantu kure cyane. Yaragiye yadusize ubwo saa 7, yabashitseho saa 10. Abashitseho saa 10 mu ijoro mu rukerera, arababwira baramubwira ati winde buce umara guca mu gitondo, natwe turagenda tubone kugenda. Naho ubungine nijoro abandi bahaye baza badusanga baraduhusha, ariko batsa amatara kugira ngo abantu bazoza bazamenya aho bari. Nabo bamaze guca mu gatondo kare baraza bagenda barangiza, turahura. Tumaze guhura batwika mu maso, kuri batugirira neza, baratujanye. Ubwo ntitwari dufite imyenda, urabona ntawo ushobora koga n'imyenda, nta myenda twari dufite. Turogana ndetse n'ijanga zari kuziturya, bamwe bari kuba mu mazi, bamwe bari bafite nk'ibikomere nyine, ijanga zihaye zibashikagura. Ndetse cyadukije cyane kutatujya wenda nuko hari habaye umurura, ibintu byose birika wenda hasi. Ariko nyine hamaze guca mu gitondo usanga ufite ibisebe bito nyine zageze hazi gushikuraho. Turagenda ngo baraturiza mu mato, baratujana badurutsa Nyanzarake. Bato kudurutsa Nyanzarake, abarundi Imana bahumugisha batugiriye neza cyane. N'ubu ngubu ndaga nico gituma baducumbikiye n'abantu beza, batugiriye ibintu baradutega neza cyane. Bari batuzi twahurutse turi abantu 40 mu bantu 220 bari kuri manifeste, ariko bishobokeho n'abandi kuko kapiteni twari turi kumwe twarahurukanye, ariko tubwira ngo bishoboke ati abantu bose wenda borengana 300 kuko bato itwara abantu benshi. Ariko bari kuri manifeste bari banditswe na kapiteni nawe yarakize. Na kapiteni yarakize. Kapiteni yakize kuba ari kuri frigo. Turagenda barushita neza, badufata neza, abarundi baduheza amahuzu, bategesha imodoka y'abantu bo kumyaro. Wari kugira bahati bakamuheza agapande akifubika, undi bakamuha ishati, undi bakamuha ipapa. None tumaze gushika ubutegetsi bw'u Burundi, bahamagara polisi iraza, bahamagara ambasade wa Kongo, araza aradusambishe, tumubwira ko twari ko tugenda. Baraza baradufungurira, abaturage baradufunguriye komeye cyane. Arabaguze inyama, arabaguze iki, bakatanga ni murye gusa kandi ntimwishure. Baradufungurira, bamaze kudufungurira, none ambasade aratubwira ati, ambasade aratubwira ati jewe mugume hano kandi leta igumi barindira umutekano, ngiye guhamagara muri Kongo baze kubatora. Hajya turahirirwa, baratugaburira, baraturaza.
baturaje ahantu muri polisi ariko barara baducunze neza cyane nta kibazo twagize kandi n'ibyo kurya turarya kabisa turahaga ngo buce mu gitondo batuzanira imodoka ya gisirikare tuzana imodoka ya gisirikare iratwuriza iratujana idushitsa ku mupaka hariya mu Gatumba ku mupaka turambuka duhura na Colonel Mutebutsi na Guverineri Katintima baraza batujana kuri hoteli Tanganyika ari Buvira abariho badupangira tumaze kudupangira nanone twaraharaye turahirirwa mu buce ku munsi wa gatatu baraza baratubwira ngo umuntu wese bashatse kumujana iwabo bashatse kumujana iwabo aho atuye ariho bamusiga jewe kuko iwacu nje narimo nararenze ruguru nari iwacu mu Mikarati ariko nari narasubiye mu buryo bwo gucuruza nanone ndababwira nti abo twari turi kumwe bapfuye ingo zabo zirikane nabwo ntibikunda kuko notantagiye kubika abantu nanone ngo buce ndasubira fata indege twuri indege ya Monique iratujana idutura Kalemi turangiza ikiriyo tumaze kurangiza ikiriyo nanone ndavuga nti mutahe nari mfite warangiye kabwo mutahe warangiye sinotaha ngo mpuruke muhira gutyo ndasubira mfata undi muhungu turajana nari nasigaranye $250 mu mufuka nari zifite zo kwambutsa marchandise ngo zari zanyagiwe zari zarobye ariko ifaranga zirakomeye abanyamerika nashite ndazanika ku isima amadolari ziruma kabisa kandi abacu tazo bari bafite igitangaza abantu bataramenya Imana baragowe twari turi kumwe n'abacu bari bafite amadolari bakayata bafite amasaha y'amaseko bakayata ngo byose ni ibivi kuzimu ngo bikoreshwa n'amamaji barabitarije kuko nari naramenye Imana nabwira ngo biriya jewe ntibyoshobora kunkanga nagumanye amafaranga yanjye ngo twambuke narayanditse bakaza bikanga ati wowe ni gute ugifite amafaranga ndayonje usi mfite Imana kuko ifaranga rizoshobora kunzikisha kuko nari nambukanye ipataro nari nambaye uzukuri maringira neza ubwo ngubwo ndasura kandi twika mu mazi kuko namenye gupfa kuko ari umunsi hapfa umunsi cyaza hapfa umwanya ngo ugeze wowe wagirande oyaye turagenda dusura Imboba kandi twagiye hari umuyaga ariko umuntu yari kwagura akabido kuvuga ngo nidusubira wenda twashobora kwisove tugashobora koga uko murasubira muyasubiramo amazi turasubiramo tuje Moba Paul turagenda ngo tumare gushika turambuka nari kumwe na Jerome nari kumwe na Habimana w'abanyabyinshi nari kumwe na Rutabesha turagenda dushikira ahantu Moba Paul turazamuka tushikirungu ubwo ngubwo hari hayoboye Colonel Rugazura niwe wari Colonel hari ikirungu nanone turagenda gutubashike tumubwira ko tugiye kugura inka turagenda tugura inka tumaze kugura inka turazizana natwagiye Pepa tugura inka turazizana tumaze kuzishitsa hari ikirungu aduheza abasirikare baduherekeza tunyura imyaro yose tuja Kalemi turagenda za Pemba za Tembwe za Zura yari yarasenyutse yarashize tugasubirayo nyine ari abagabo kuba ngo turebe uburyo tugiye gucuruza turazana inka nanone ngo mare gushika ngura y'inka zibiri Jerome twari turi kumwe arasanze amafaranga kuba ngo dushorerane nawe ko yari afite inka nyinshi nasubira nziguramo yindi basuye kubona umutahe ndatangira ndacuruza urwo rugenzi rw'iyo accident yacu nuko rwagenze Imana twebwe yaraturinze ariko mu mwanya w'abari bari bashitse bashoboye kwitaba Imana urakoze cyane reka tugushimire cyane kuri uyu mwanya mwiza wawe uduhaye wo kubwira abantu nyine amateka n'ubwo buhamya urakoze cyane turagushimiye kandi dushimiye abakunzi b'Imuhira Studio abakunzi ba Sheni Muhira Studio mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro kugera kigeze ku musozo Imana ibaho umugisha kabisa murakoze.